Nibyo mu gihe Sport ubu hari kuvugwamo inkuru nziza cyane muri aka kanya ngiye kugusangiza, nkuha ikaze aho uherereye hose mu gice cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo, ndetse nkuha yambu by'umwihariko ku bakunzi badukurikirana bari hanze y'igihugu, by'umwihariko abo muri Zambia, mu Burundi. Imana ikomeze ibashyigikire mu byo mukora byose. Iyi ni Gikundiro Info igarutse mu sura nshya ikugeza amakuru yizewe kandi azira ibihuha. By'umwihariko turaza kuganira ku ikipe Sport irimo gukora ikintu gisa nkaho ari cyo gutungurana cyane ku bakunzi bi equipe. Hari amakuru mutamenye, dore ngibi byo mutamenye mu ikipe Sport y'Imana Rayon Sport. Nimba rubwamira shigira kana subscribe kuri buto itukuru kandi no kunzogera cyo mbere mu update zitandukanye ku makuru y'imikino abagezweho umunsi ku munsi. Kuri uyu munsi turabibuze kuganira ku ngingo ziremereye cyane. Ubu ikipe Sport yakubise icyumvirizo mu ikipe ya Vipers ko yatizwa umukinnyi, by'umwihariko Okero akaba ari wo mukinnyi ikipe ya Vipers ishobora gutiza ikipe Sport. Ku rundi ruhande uraza kumenya amakuru akomeye cyane avuga ku bamwe mu bakinnyi bari buze gusinya mu ikipe Sport bitarambiranye vuba, ndetse hari n'abaraza gusohoka mu ikipe Sport. Uraza kubimenya byose 5 kuri 5. Nanone hari umutoza ukomeye cyane kuva mu kipe ya Uganda Revenue Authority urimo kuvugwa gashobora kuza mu kipe ya Rayon Sport mwitangata Paul, ndetse ibiganiro bigeze kure cyane. Ni mu gihe ikipe Sport inakubise icyumvirizo mu makipe yo mu Rwanda, ndetse na bamwe mu batoza bo mu Rwanda bakagenda banga kungirizwa na Mohamed Wade kubashaka kuba abatoza bakuru mu ikipe Sport. Gusa ikipe Sport ntabwo iryamye, ishaka umutoza vuba na vuba. Nimuze duhurire hamwe kuri iyi page ubundi tuzirambure 5 kuri 5. Icara neza ufunga umukandara ubundi tuganire ku ikipe y'Igikundiro Rayon Sport. Reka twanzikire kuri uyu mutoza w'ikipe Sport ushobora kuyisinyamo mu minsi mike. Abareyobo nta nubwo mwamumenya cyane, kuko ubu uyu mutoza aturuka mu gihugu cya Uganda, atoza ikipe ya Uganda Revenue Authority bamwita nka Paul. By'umwihariko akunze gukina yataka cyane, by'umwihariko pressing niyo yibandaho nk'uko iyi CV ibigaragaza. Afite imyaka 43 z'amavuko, ndetse akaba yaranyuze mu makipe atandukanye hara mu gihugu cya Uganda. By'umwihariko hari equipe yanyuzemo ikomeye cyane muri Sim FC yungirije. By'umwihariko ni byinshi bimugaragaza, agaragaza ko ikipe Sport ndetse anayishimiye ku rwego rwo hejuru kuba yayifasha. By'umwihariko kazasangamo n'abandi bagande bagafashe mu ikipe Sport, bizafasha cyane. Ese uyu mutoza ko ikipe Sport itunguranye ikamuganiriza, afite icyo aza ubuyobozi bw'ikipe Sport ndetse n'igikombe cya shampiyona, ko bishobora kuvuga ko n'ubundi uyu mutoza ashobora kuba ari mutoza mukuru mu ikipe Sport, niko amakuru abigaragaza. Ubu ikipe Sport irimo gukubita ibyumvirizo mu makipe atandukanye bitunguranye cyane. Mushobora gutungurwa n'undi mutoza ukomeye. Ni mu gihe hari kubura ibyumweru 2 gusa kugira ngo shampiyona yo mu Rwanda itangire. Ikindi kandi ku rundi ruhande ikipe Sport yarimo gushaka abakinnyi benshi bakomeye cyane bagiye baganirizwa ku rundi ruhande, ariko ikipe Sport hari abajyanama bagiye bagira Uwayezu Jean Fidele gukora ibishoboka byose kugira ngo bazane rutayizamu nibura uhumujwe izamu. Ni mu gihe batizeye neza rutayizamu w'ikipe waje uvuye mu gihugu cya Senegal. Ubu ikipe Sport yakubise icyumvirizo mu kipe ikomeye cyane ya Vipers igiye gutizwa rutayizamu, by'umwihariko wa 3 w'ikipe. Ni mu gihe iyi equipe Rayon Sport ivuga ko ikenera rutayiza mu gimbere izamu bikagenda neza cyane. Uyu mukinnyi yabanzagamo mu kipe ya Vipers, by'umwihariko bikuvuga ko ashobora gutizwa mu kipe ya Rayon Sport y'Igikundiro yambara ubururu n'umweru bitunguranye cyane. Bamwita Okero kuva mu gihugu cya Uganda. By'umwihariko hari n'andi makuru avugwa mu kipe Rayon Sport muri transfer tutibagiwe na Niyonzima Olivier Sef. Ubu ibiganiro bigeze kure cyane na Kirongozi Richard, ibiganiro bigeze kure cyane, ndetse n'umuzamu Kwize Olivier, ibiganiro bigeze kure cyane. Ubu ikipe Sport ikirimo gukora no gukora imyitozo kugeza ubu igiye kumanuka mu kibuga yitegura shampiyona igiye gutangira mu minsi mike, dore ko ubu turi mu minsi mikuru ku munsi w'ejo, aho ntabwo bari buze gukora, ariko iminsi mikuru ikirangiza ikipe Sport gukomeza ihatana ijya mu myitozo ikomeye cyane kandi ikarishye. Ubu batangiye gukora utwitozo tworoheje, kwirukanka mu kibuga by'umwihariko, ndetse no guhererekanya umupira nk'uko byari bisanzwe, kugira ngo bakomeze kugumana forume, kuko iyi equipe ikeneye guhatana iki gikombe cya shampiyona nikice mu myanya y'intoki. By'umwihariko ibi bitanga amahirwe ku kipe Sport. Ntabwo
ari ubwa mbere iyi ekipe ibigerageje kuba yatwara iki gikombe cya shampiyona kuko yanabigerageje mu myaka 5 isize kuko ntabwo iherutse gukora ku gikombe cya shampiyona ndetse akaba ari nabyo bibabaza abafana b'iyi ekipe. Bityo rero ubuyobozi bw'ikipe Rayon Sports nabwo burimo gukora ibishoboka byose kugira ngo iyi ekipe ikomeze ihatane nk'uko barimo kugenda bagaragaza ko bashoboye, by'umwihariko bagagenda baganiriza andi makipe ko batizwa na bamwe mu bakinnyi kuko ikipe Rayon Sports irimo icyuho gikomeye. Rutahizamu Musa ese nuwe ese ibye bimeze bite? Nuko uyu mukinnyi ashobora kuguma mu kipe Rayon Sports ariko amasezerano ye ari kugenda arangira, by'umwihariko ubu muri Mutarama ikipe Rayon Sports ishobora kuba yavuga ati Musa ese no turakomezanya cyangwa ni dukomezanya, ariko ubuyobozi bw'ikipe Rayon Sports ntabwo bwafata umwanzuro nk'uko mu makuru abigaragaza avuga ko ikipe Rayon Sports ishobora gukomezanya n'ubundi Rutahizamu Musa ese no. Aba rero nanone kandi ku rundi ruhande avuga ko adahamya umupira, by'umwihariko agera imbere y'izamu ndetse agahushwa ibitego byinshi nk'uko byagiye bigaragara, mwe murabizi neza ababa bari ku kibuga nuko ikipe Rayon Sports ihushwa uburyo bwose bw'ibitego bushoboka, ndetse mu bigaragara Rayon Sports iramutse ifite rutahizamu yaba ari ekipe iryana ku rwego rwo hejuru, na ekipe yayigereza by'umwihariko nk'uko yakomeje ibigaragaza kuko mu mikinire yayo bigaragaza ko harimo ubuhanga bwinshi, ndetse hari n'ikibazo mu burangazi bwa defense. Ikipe Rayon Sports nanone yaganirije Emery Bayisenge uturuka mu kipe ya Gor Mahia, aho iyi ekipe byagiye bivuga ko nawe ashobora kuza mu kipe Rayon Sports bitunguranye cyane. Bamwe mu bakire bagiye bagenda baganiriza uyu Emery Bayisenge urimo kugenda nawe asoza amasezerano, ni mu gihe ikipe Rayon Sports yagaragaje ko itazasinyisha umukinnyi ufite amasezerano mu kipe runaka, ahubwo izasinyisha umukinnyi wigurisha ku rundi ruhande utazayitwara amafaranga menshi cyane, nk'uko byagiye bigaragara ko hari icyuho gikomeye cyane mu bijyanye n'umufuka mu kipe Rayon Sports. Yatereje aho yagezeho aho gutumira bamwe mu bayobozi bayiyoboye imbere kugira ngo bakusanye amafaranga, ndetse na bamwe mu bakire bakunda ikipe Rayon Sports. Weho nk'umureye urimo gukora iki kugira ngo ikipe Rayon Sports ikomeze ihatane, by'umwihariko kandi akanyenyeri ukomeze ufashe ikipe yawe, by'umwihariko ikipe Rayon Sports izakomeza iguha ibyishimo nk'uko ubyifuza, ariko nutaza kwifasha bizagorana cyane ku rwego rwo hejuru. Itabira imikino y'ikipe Rayon Sports kugira ngo izafashe kugira ngo ibone amafaranga, by'umwihariko nawe uburyoherwe n'ibyo byishimo aho ikipe Rayon Sports yakiriye ntugatangwe, nk'uko abantu murabizi neza cyane. Niba ikipe Rayon Sports ikeneye ko muyifasha ku rwego rwo hejuru, zamura imifanire yawe. Niba ugeze ku kibuga witurama ngo wihinduye umusirimu